Silav, êvar baş, şev baş, roj baş hevanna. Îşev em behsa terorkirina Oğur Kaymaz û bavê wî Ehmed Kaymaz dikin. Beriya 21 salan li pêşiya mala xwe ji alî hêzên dewleta Tirkiyeyê ve hatin gulebaran kirin. Îşev mijara me tenê ev e. Me got em çawa bikin? Mesele çi bû? Daw çawa çêbû? Doz gihîş ku derê? Bi dawî bû ev meseleyên terorkirina însanan normal bi dawî nabe heta hetayê didome ji ber ku suçekî dij mirovahiyê ye. Kuştina zarokekî, kuştina însanên bêguneh, eleqa wî bi şer tune. Ji malbatê apê Oğur Kaymaz, Rêzdar Reşat Kaymaz me xwe gihande bi şeklekî îşev mîvanê me ye. Rêzdar Reşat Kaymaz merheba bi xêr hatî. Merhaba, serçavat sağ ve gelek spas. Pêşî em sersaxiyê ji malbatê re bixwazim 21 sal derbas bû. Ehmed Kaymaz birayê te mezin e. Erê rast Ehmed Brahim bû û Xurcî Biraziyê min e. Em jî serî de ji gelê Kurd re sersaxiyê dixwazin. Yani êşa me êşa gelê me ye. û gelê me îro jî çû ser goristanê zaten li Qoserê ew bi bîranî bûn salvegera 21 mîne. Ew hevalên ku kettane û çûne ser goristanê û bi bîranîn em slavê xwe ji wara dişînin. Spasiya wa jî dikin ser navê malbatê. Rasta Ehmed Brahimî ê navîn e, yani em pênc biran e. Ehmed yê navberê bû. Yani di doj Ehmed mestre bûn û em di doj Ehmed biçûktirin. Ez birayê biçûkim. Wextê ku bûyer çêbû beriya 21 salan tu tam li ku derê bûyî, tu jî ciwan bûyî. Tu li mal bûyî wê demê? Na ez wê demê lê Zmîrê bûm. Xebatê ragandinê dimeşandin. Xebatkarê Azadiya Welat bûm. Bêguman ama destpêkê yê ku bihîst ez bûm. Ji ber dema bûyer çêbû dozgerê Qoserê rasterast bi rêya telefonê li min geriya. û ji min re got Ehmed çî tê? Min got birayê min e. Got jiyana xwe ji dest daye û birahayê ve jê hebe. Yani agahî da. Ji xwe min bawer nekir. Vê dawî el malbatê geriyam reqemê wan dernedketin. Dûra ez li mamoste yê ku çû ser cenaza di cî de tespît kirbû cîranê me bû. Eynî demê lawê xalê min bû. Eynî demê mamostê dibistanê bû. Dibistana seretayî. Em li wî geriyan gote Reşat rast e ne Ehmed tenê û Xur jî pêre ye. û li ser wî esasî em bi bûyerê hestiyan û me derdora malbata xwe li Qoserê hevalê xwe Qoserê partiyê me agahdar kirin. û li ser wî esasî em pê hestiyan û bi cenaze ve em ez bûm ad rojê ez gaştim Qoserê. Yani ez di roja bûyerê de nelwê dirkê bûm. Em gav bi gav bimeşin. Mesele tam çi bû? Hêzên polîs yan jî esker bûn ya polîs bûn yên êrişkar? Polîs bû. Po çi îşî polîsan wê rojê li wê derê hebû? Sibeh bû, nîvro bû, kîjan saetê rojê bû? Yani tiştê ku me ji vê dawê ji dozê fam kir berî di roja mal xistibûn bin çawa û armanca ew bû ku negirtin bû. Yani rasterast înfazekê pêk bînin. Di wê demê de tenê ne ji bo Ehmed û Xur bawer dikim lîsteyên di destê dewletên de hebûn ku bi sedan însanê me di Bakurê Kurdistanê de werin qetil kirin. Lê dema ku Ehmed û Xur civak li wa xwedî derket û di raya giştî de bû rojeva giştî û di eynî demê de piştî di roja ku Parlamenterya Ewropa 8 kes û di nav de berpirsê Parlamentoya Ewropayê jî ku hatin taziyê deng da û ew lîsta ku dixwestin operasyona li ser milletê me wê derkê pêk bînin têkçû. Eynî demê şûn de belkî di rojevê de bû dîs Umut Kitabevî yani Pirtûka Hêvî ya Seferî Yilmaz ji êrişa tibû kirin. û li Qelebanê, li Silopya, li Cizîrê, li dem bajar û navçeyên Kurdistanê xwestin bûyerê wisa bikin. Li ser wî esasî polîsa ev êrîş pêkanî yani bixwestana bigirtana ji xwe girtibûn. Yani di 21 mijdara 2024 de saet în 4 bû. Yani în dinya rohnî bû ber bi êvar bû. Hinekî li gorî dibêjin peşkê baranê datin. Lê li gorî
فیشک کل لاشوان جی کتنه مدی کو بستوی و غرگرتنه و نه فیشک اولو به رزه ده پشتاوی را درباس بونه. یعنی لگوری لابراتوارین ترکا یعنی لگوری او کمشاندن فیشک و شاندن ور بارودا دماکو سلاح برددن بارودا ویل سرلاشه وان هبو. یعنی افته معنی کو جنیز و یعنی نیو مترو حتی نه نیو مترو جیم بیجن گرتی و برادانه جبر کو والیه مردینه و دمه دگو مده ترور کشتنه و داخویانی کو سادابو او داخویانی و دوی والا درکت جمالبات کسی نبو شهد جبر کو بقاسی کو ام جنوچیان پی حسیان احمد کایماز تبی کوری خو اور دچن کامیونت باردکن راسته اشیا مالینه فردیندن این مالبات ندیتنه نبونه شهد وقت دنگی گلان هاتیه دنگی گلات دبن شهد جابون یکو بویر دیتن جمعه گوتن نشهده کو نددو نسسی ام بخواب شهدار آخرین یعنی بویر چاوا چه بویر چند کس بون چلو هاتنا قتل کردن لبر دریه قمیون جی شغله ام بیجن بنابر اما و ریا کشقو سری درم مردینه ام سروی ریاهانه نمالامه دنابر خانیه ما و ریده خانیه که بود یعنی شغله ام بیجن 5 متر دوری ریبو لوی در که از باردکم هفجیناوی دماغ و دریوت که دنگ سلاح دبینه کل بر تانقیر دنگکته شخواد کن هوار و دبیجه تشتک دورده بو یعنی زانن که تشتک بو دنگ فشکا کد بیزن و اوجی خطابین جمالا خالای من اجبت که حوشامه و دریمه بحوه بو یعنی خانی بهذا بو لو روج دارن دبيجة تشتكل بيدر كي وورتجا بوليس انه سلاح تقاو واحمد وغرجي تشونه برقم يوني وامن ما ظانن يعني او التخمين دكن دبيت نافد استيوان دنا لتخميننا كن كهاتنا كشتن يعني جبروي دوري كي وسحبوا لجيران ما يكو خاني بجاده وبو يعني جمره قوت چاواوی گرتن احمد برینداری دستوان ده بو وغر شهید کربون zaten وغر پشتی کوان در بعد خود جیده شهید که تشته ما فهم کر جبر کو فیشک که لنگی ابراهیم احمد کتبو به برینداری دستوان ده بو حتی قوت جوان را خبر جیدانه قوت اون شرفسزن هم گره زاروکانه اون بزاروکا کارن ما چه سوجه زاروکا هیا و شون دوکی گو اشهدا خواجی دایه و پشت را براوی دانه او جی شهید خستنه یعنی تشتی از دانم شهاده تشتی کجمه گو پشتی کور شهید دکوه شغل 5 دقیقه احمد ابراهیم ساغ دناف دستیوان داد مینه برینداری شون ده براوی جی دیدن دکوژن حتی شهاده کی بخواج مرا گو پشت را اوی جمالا همبری ری آلیدن وی دردخن تینن و اشکنجه پیدکن و وی دوین سر جنازاج با که تشخیص بکن او بخواجی هنک پولیس به براویدن ویجی بکجن و بیجن اوجی تروریسته ایجا هنک پید حسن یک وید بینن سویل نده به او یکی که فوتوگراف دکشاندن کاری وی او بو وینا از دکن به شکل که وری خلاصه دخن دمه کجی در ریبریا من این افچه ده جه خواه گرد یعنی لسروی اساسی قتل کرنے کی پیکانین یعنی اگر آرمانجا پولیسا گرتم بونا کاربون بگرتانا و ازور باور دکم تشتی مج دوزگر قوسری جنبو از نشاشم ناوی پنار بو ازلم پنار بود من تشتی بیرام ده او پشتی بویری که تیسر بویری که ماموستد بینه و کد بیجه او غره و افخاندوانه و داره پولا پینجا دوزگر وقت کوشکی یعنی جمع مستر ده بیجه جمالبات یر بیجم بلا لوان جنازه خودی در کبین یعنی وکی تشتکی مفهم کر ویداوی دوزگر گوت یعنی گومن رید بریار اپراسیونی دا بو لینه وی رنگی بو وکی دوزگر جی حاط بخاپاندن ده ویمجاری ده و خواسته بین جبر کد تشتی بدسی روژا دوزگر را کرن یعنی نهشتن او دوزگر با آخوه ل دوزگر مساج کوری دابو ما مالبات بریاما مسته گوت هر چد و بلا بل جنازه خو خودی در کبن و تشتی زمر هاتیه گوتن و تشتی هاتیه کرن نیکه
malbata we çima hûn hedef hatin girtin malbata we welatparêze çiye? rast yani ev ne şehîdê dawî bûn هنج سال نوتی ده که مرخصتنا آزادی ناس کر ام لگند بون گنده ما به سر ستوری و گریدای گنده با قیسه ام جرد بیجن ده سال نوتو سسیان ده هات شوتاندن اش طرف دولتا ترک و اش طرف عسکران و بگومان دوی دمی ده آپکی من و دو حب پسمامی من که عمری وانا ما بیجه 5-6 سالی لگند هاتن قتل کرن پیوه گریدای پسمامکی ما در کتبو چبوناف گریلا او جید نوتو 50 شرده شهید کتبو و وکی مالباتا قایماز و وکی بیجن ناوی گنده باقی سی ذاتن دما کت گوتن دوان سالی نوتو حیات 2002 جی ناوی گند بناوی اشته گند تروری یا دا کسی کل وی گندی و وی گندی وان در آوره دیتن و که بیجن وقتا هونی بکجن جی تروریستا هون دکجن یعنی اینه که بوی رنگی ناوک در خسته بون چخوا گلک انسان می بتمنی خوا مزن جی جبر قحرا گند جیانا خوش دستان و نه هجماره که هندک جی نزیکا 40 کسی به رنگی جیانا خوش دستان ام بوک مالبات ام بون هدف دولته و بگمان جبر کو دکار و خبات سیاسی دجی جبر کو مدعوا گند را کربو دادگاه مافی مروان و رحمتی احمد بخوال سرد سکنی تایبت رحمتی احمد کربون هدف شوره یک جی دسر مالباتا ورد خوازن چاوی در دور جی بترسینن او راستی جی هبوش خود خواستن یعنی وقت بیجن کسی که هر پارتیه کسی که مافی خود بگره کسی که عدالت بگره اوش خود پشتی بویر جی شغل دومها از بخوجی حاتم تهدید کرن یعنی وقت تلفون تایبت لمدگریان و خود پولیس دان ناسین وقت پولیسیم باش و خراب باور کوام پولیسا پاشا روژا مالباتا من کج مرد گوتن دیروکا مالباتا من موقعی نظام بو یعنی باش دیکرون کرون لگوری وی نزیک دبون اولی رشاد تشتک وصفم نکم توزکاری بحث اتمسفر سیاسی و دمه بکی به وجه یک آگربسته بو لی دم شر دردکت جی و دهلا رخصتنا آزادی ده بلاولا کبو یعنی 2002 حیات 2004 هم بیجن جهله که عثمان و بوتان و نظامتین جهله دن و هم بیجن و که سروکاتی دگو ساق سکتریزم سول سکتریزم او دنا خود بلاولا کبو و عینی دمه باندورا خواه لسر سیاستا مجی کربو مثلا دهب هبو دهب بخواه فسح کرو دمه آنا هف سروکه می گشتی برز تونجر بقران و چاجی هف سروکه گشتی بو و د سیاست هرمی جیده وکی شارداری پارتی ام بیجن وکی رخصتنا باجر و نافچه دناف براوان جیده بلاوالا یک هبو خود تشته من ویدمه به حواله می ویدر که جر نقاش لکر یعنی دجمن جویجی جسارت کرد اف قطعان پیکتانی یعنی وی مهبونه تمام مدر خستن درک یکی حزیران 2004 بینگا با دویمین یا 15 طبقه هاتیه دست بکرن جالی گریلاوه راسته 2004 بو اور کایماز باشی 2004 خویای اره بینگا با دویمین یا گریلا دست بکریه و حتی 4-5 ماه در باس بیه پاشی هاتنه گله بارن کرن و او پیواجه که پککه بو قادک دوره بو قونگرا گل دوره بو کجکه و دوره جنوب ده پنگا و یکی حضران دست بکرو زیوراندنا خویا پککه شر دست بکرو و چاقه دولت وکم دست بکش دانی زمان تنین القصر نافچه و باجار اندنجی دخواستن قطع عما پک بینه یعنی جبروی هنک بویر هاتن کرنجی لسلوپیا لقلبانه لجوری هنک بویر رو نشاندن دما کل قصر احمد و لوکی خو شهید کتن و رو باوی خو
ملت کلی خودی درکت دنگ دا ایدی او پلان ما سکناندی گاو بپاش داویتن یعنی سدما شهادت احمد و غربو بنگاه کو او هنکی دن کو شهید بخن او سکناندن یعنی باجار نیده و دبل قوس رجیبه دبل هنک باجارن در دو رجیبه پیواجوی که اوسا حساس رام در باس بون جبر کوی دنمه وکری جمرجی دگوتن دگو ام تبکو جم پر راحته آنجا ام زاروک رحمتی برروینن آنجی وکی مثلا کردا هندزانن دهلا مثلا ناموس ده کو کچه کردا ورن رواندن و يعني بفيجيم تهديد ذكرن هاري داوي مجوارا قلت وتشتكي كريه وهن تشدكنهم بيمنتن وهن تشبكن جم جدود دوزا خو بناكشن هم دوزه وكن بيگومان هن بري كدوز وب دخواستن باتشتانا بكن تشتكي ديجي از هيجي لسر اتمosfera siyasiya ve demet sekinim AKP nuhat bu halbijartın 2 sali AKP tevabı arteş polis he ne de hükmü AKP'de bu راسته وکیل هاتن جمع وچون ازانم کو یک ج CHP یک ج AKP دو وکیل جنیز و بوار علاقه در بون tam نایبره من وکیل کرد بون یان ج باجرن ترکیه بون ل ج حکومت یا نه بجم ج حکومت ج مجلس هنکس بوار علاقه در بون کی بون چوا در باس بون يعني به وكان بيجن كوميسيون هاتن لسرنا في بارلمانتو جاتن كوميسيون ما في مروفانجي هات و وکی هر پارتی کمیسیونک جی شاندن ناصر اولو باز دشاشم آخ پارتی وکیل باتمانی بو پارلمانتری باتمانی بو Hüseyin Güler parlamenteri CHP AKP'ci Nezir Nesiroğlu raporunu vekkirine peşkeşi meclisi kirine bu ara alakadar bu ne rastı? Rastı jber ku hatın gelme bu yereli kolin kirin hatın taziye runiştin malbatı guhdar kirin و دا مال قوسری بون دا خویانی دان گوتن جسدی حشته اویا یارگسز اینفازه لی پشتی چون عنقره گوتن جسدی نوت یارگسز اینفازه یعنی ویچه اردوغان بخواجی درکت سر تلویزیون و تلفون جی دا سرساقی جی خواست و لسر تلویزیون اشکره جی گو لسر مدیا ترکی گو بلا کس جمره نبیجه زاروکه کی 12 سالی تروریسته ev gotina Erdoğan bu ya ve demi bêguman nek rojnamevanê wan niha em bêjin yanî wê demê jî digot dema ku me digot dewleta Kurd navan karan de ye ser rojnamevankî ji me re got kîje dewleta Kurd yanî deh heb dewletê Kurd hene yanî tiştekî wilo hebû îja ji ber wê yanî lê di pêvajoyê bi demkî ku daw hat vekirin di Tirkiyeyê جارا عول کو بویره کی وسا پکته و دولت ترک رادبه دوزه وتکه یعنی اف هلا ارینی کومنر خان خوش خامد خواست امل ترکیه دوزه بقدینن یعنی ترکیه پولیسان جزا بکه و جغنی ویوجی پارلمنتویا اوروپا 8 پارلمنتر دناوان ده برس فلک ناسوجا و از باورد کم بلژیکا، هولندا، آلمانیا، ایتالیا یعنی 8 پارلمانتر بوند و دناوان جیده چته ناویته بیرم جرد گوتن یوسلاگن دیک از باورد کم بر پرسیار پارلمانتای اروپا بو او جهات دا خویانی دا گو ام قد قبول ناکن خوینا و غور لعرده بمینه ام ایویدارن ترکیه دادگاه کی به عدالتی بمشینه لترکیه لیور چه نبو چما چینه بو حکمت نو بو حکمت جید خواست خواه اثبات بکه حکمت جید خواست پشکریا کردان بگره AKP Tayyip Erdoğan بخواه درکتیه بلا کس جمرا نبیجه زاروکه کی 12 سالی دکارجه تروریست درکبه چما محکمه ترکیه پولیسین سوجدار جزا نکرن چما دو مال هولی و چو حتی دادگاه مافی مروانی اروپایی هنه کی پیواجوی دادگاه هجمرا ببیجیش کرم آخرا يعني تشتي مجوان فامكر نها او دادگاه كل تركيا هات مشاندن وكي تشفر سيناريو يكو بنفسيني و بيك بيني يعني وكي ليستك كيبو جبركو بوليس جي هاتن دادگاه او بوليسانا افاده خودان ميناك از بجم بوليس كي اصرار دكدگو از نلجي بو يري بو و تشتي هم زانن خواستن و بو يري وشيرن جبركو او 4 پوليس تنه نا هنك پلیس دیجی هم نری بویری ده هبون او اشکره نبون
لگوری من ده پولیسی دن دناوا و بویری ده هبو ناوه وان نه هاتن اشکره کرن و پولیسه که اوه که ناوه یو هاتو بو اشکره کرن یعنی لگوری راپورین تندرستی فیشکاوی دنگه رحمتی برمت درکت یه تنه فیشکه که وی بخواج دی ifade خود دگو که انل جه بویری بو یعنی ناکوکی دور ده هبون پلیسی که خودی وجدان کو پاش در کتب شاهدی کربه یا جی تلفنی وکربه از لوی دری بوم اما نابر آمده بمینه تشتکی وسا قد چه نبو یعنی تشتکی وسا چه نبو اما وکی ام بیجن نه پولیس تا وکی ناوی خو جاندارما نشانده وکی اسکره کی نامه یک جمرشانده بو جبو مالباتی دگوت بری کبویر چه به هفته یکی لمردین وک جوینه کی چه بویه دناو ده والی پارلمنترین جدا و فرماندارین جاندارما فرمانداری یعنی مدیریت پلیسان دناو ده و هنی کسین سفید یعنی دگو مدنگ گریه گوتیه گرک احمد کایماز نه گرتن وره کشتن یعنی دو یعنی اف چواسی مروکاره بیجه راستیا وی هیا او تشتکی اما نامه یک واره لسرناوی عسکری یعنی خو عسکر دانشاندان وکی uzman çavuşaki وکی بیجن ام احمد قایماز لیکولین دکن ام تشتکیلی تثبیت ناکن اف تکلیه به ترور هنه لی اوا تشتکی ناکه و دستیمه و ام وینی کارن به ترور تمام بار بکن آچه همی جورتی راکت جبر کو دو چارا برای من دوار سیاسی ده هاتو بو گرتن و ده زندان دما بو دمکی لمردین دمکی جل سرتی ده زندان دما بو یعنی وکی هدف دابون نشان دانش خوره به سیاست لگال را علاقوی هبو تیدا جهدی گرد کلو وکی فرمینا لچونو هاتناوی یا پارتی هبو لجبر کو ده سال نوتو سیان ده طرفین قروجیان و دو پسمامی من لگوند لبر چاوین ست کسی یعنی هاتن گولا باران کرن ناو رزان دما محسرا بوتری دیچنین و قروجیات ناو رز او گولا باران کرن و چون او دوز مشو پانش خواهو دوز جیون نبو و رحمتی احمد به اصرار لسروی دوزه ده سکنی به تکلیه به پارزرین مافین مروان رهبون هم جبو گند هم جبو دوزه هم جبو کو ام خناس بکن دناب هولدانه کی کبن هنه که هولدانی وی رنگه ونش خو شفیر بود چو باشور و ودگریا ام دبن پترول تانی دبر آدانا جیهانی و ودگریات هات مالی دبر اسکندرونی شوی شوی تانکر بخواد تجربو یعنی لبر تانکر بویر چه دبه او آمده کاریا خود کرن کو شیوا خود بخون و بره که و هر اسکندرونی یعنی پلانسازیاوی اف بو لی وقتا که او غور بعلیف بطانی تشتی خواتینن که دخن عربی لبر عربی کمین آویتنه وان قتل دکن انسانه که چوا بو احمد؟ یعنی بگو من هلا سیاسی ده زنبویناوی هبو و چوا از بجم یعنی کسی که وی ناس دکرن صحبتاوی تیر ندبون یعنی دخواستم پیره بمینن دخواستن یعنی وکی دخواست آلیکاریا هر کسی بکه یعنی وری مروف حزبو و ندخواست تعدیل کسی ورج بروی تشتیج دستی با تانا دکر لیوکی کارو خباتین سیاسی هم بیجن جبر کنم جی ویداوی کتن ناف کارو خباتین سیاسی اوی کاری که وسا هم بیجن بر بچاف دنا خباتین سیاسی ده مشاند نا لیولات پاریزک بو و ارکک تیک تاثر ملیوی آلیکاری تیک تاثر ملیوی و آلیکاریا خود کرد لی وکی هم بیجن در ریوبریان ده جی گرتبه آن کارو خباتین سیاسی دابن مشاندن خباته که وسا نکر بو لی چونو هاتناوی پارتی وک اندامه کی هر گاوه هبو یعنی امنه که اور جی ببیر بینن اور کایماز زاروکک چوا بو تکیلیت ویش چوا بو دچو مکتبه راست او غرد چو مکتبه چو پولا 50 zaten
يعني وغور لبرد ستيم مازن بس كارمي بيجم جبر كواجد نام مالي ده بو مبراي مش فير بو هر مهجارة كده هات مالي از دناف خبطين جوانان دبوم وعيني دبنا خبطين راقاندني دبوم رحمتي ور بمرده هاتو دچو يعني دهات بارتي جي او جي براي خوجي تبدا هاتم بارتي جي شاف چه ببونا انم بيجن شاهی چه ببونا آن مش چه ببونا ام تبدا دچون حتی تمکه باور دکم شاهیک لپارتیه هبو وری وکی هلبستا احمد او رحمتی و غرو برای خواندن پیش برکه هلبستان هبون وکه 10 کس اندام پارتیه جی هلبست خواندن لدما کو رحمتی و غور لسر سروکاپو هلبست خواند و پیش برکه ده بو یکمین اینجا را عول درد که سر دکه پیش برکه و هلبست خواند جبروی کفان ملت جی جیر دهات یعنی تمنی بچوک بو لملت جي حس ذكر يعني يقولوا بهر كثير داود ستاند حس كرنا كي صاحبه ودنافا تاخيجي ده يعني دنافا دبستاني ده دنافا تاخي ده تكلي بزارو كاره بمزنان ره خوش بون كس جي عاجز ندبو چند خوشكو برابو اور يعني وغوريه مزن بو ودو برايي خوش كويه بو نهار وشوان عملباتي چويه بوكاوه هبجينا احمد روشوان باشه يعني يعني tabi بگومان جنکی کو بمیر بمینه و بگومان یعنی کو اومر شهید بکه و بیر لاو شهید بکه و جیان پی زحمته یعنی ام بخوازن نخوازن ایشا کو دلیوی ده پرکوره لی راستیه که ام بیجن دماغ بویر چه بو ام مالباتا کی جی خیزان بون yani او قص کارو بیجن دهیل آبوری دم نپیش کتی بون وشخوا ما بطمت کره yani خانیه کره ده بو لقوسره و دمام چون منه کاربو او تعزی دانیانا منه کاربو yani پراگ جید بری کامد نما بو از وی بیجم بگو من گله قوسره پارتی شارداری دوی وارده کارو خدمت کرن اجبو مالباته و دوره هفجینا شیط احمد خست بلدیه و دما کرد بلدیه هنکی دواره آبوری ده دورمای باش بو و بالیکاریا جوامرین ملتین ما و سازین مجی خانیه کی مجر واره کری بو و پشتی خانیه وانج چه بو پشتی کتم بلدیه و معاشک دیواج چه بو هنکی دواره آبوری ده هم بیجن خوا کوم کرن دورما وان باش بو بگو من ویداوی که قایم جهاتن سرکار و اوج بلدیه درخست ناویتن يعني. پرحیف نها زاروکن مایی مزنن 20 سالی در باس بونه راست يعني وغورنها جيان بكرانا 33 سالي بو برايوي بلكي يجب شكتر 31 سالي يدن 27 دوان عمران دنا اری امنه که باسا پیواجوه وی دادگاهی بکن نها پشتی جنایتی و دوسیا کوم کر بریا پاریزران کومله ما فی مروان هبوه ده مهرا راستا حتی کچو دادگاه هری بلند آتیر که و کس نهاد جزا کرن مثلا ختمی که در باسو پیواجو یعنی وجه حکمت آلیکاری ندید محکمه یکمین مردینه چه بو و جبر چند سال دوام کرد محکمه و از بارکم 4 سال لترکیه بردوام کرد تمام يعني دادگاه که مردین چه بو ملت ماجی پشتی 3-4 ماه پشتی بو یرب 3-4 ماه دوزه بو ملت جات بر دادگاهه و ما في قوية ديمقراطيك بكاراني يعني شرمزار كره بوير دادگاه مرديني او كر سدم و دادگاه راكر اسكي شهيري لیل مردینه تبویر جی در نکد تبکه هم بیجن دنابرا جواکه پولیسان ده گنگاشی جی در که و او جی چینه بو ایریشک جی چینه بو و وکی درشمه که آوارته در باس بو آسایی در باس بو لی دولت او راکر جور گوته اولکاری الورنینه و بر اسکی شیره لی دمام چون دادگاه یکمینی اسکی شیره هم راستی ایریشی هاتن يعني
جبر ولی بلکی دوی دمی دو به بالاوه کسین سازین گل دادگاه هاتن گلمه پشکری دانمج طرفین فاشیستن و راستی ایریشان هاتن پارێزەرên me rastî êrîşa hatin wekî malbat em rastî êrîşa hatin yanî her dadgeha ku em çûn Eskişehirê bûyer lê çêdibû demê me ji hikûmetê jê re digo me ji saziya jê re yanî partiyên cudayê parlamentoyê ji de me got dema ku ev dadgeh rabû vir qaşo li Mêrdînê ewlekarî tunebû lê niha tiştê em dibînin dadgeha ku li Mêrdînê çêbû bê bûyer bê tengasî derbas bû lê li Eskişehirê her ku em tên êrîşek heye yanî çawa mümkün e kek Reşat malbatek ew qasa mağdur li herema xwe nikare edaletê bibîne mehkeme dibin ciyekî dûr û rast bin malbatî di nava wê feqîrî û xîzaniyê de û çin deyekî dûr îja hûn dibin hedefa nijadperestan mesela qet nayê hêşî we yan jî hûn biçin cem wekîlên dewleta Tirkiye û bibêjin ya veya berde cinayet li aliyekî terör li aliyekî dewlet li aliyekî ya mirovahî çawa tune el cem we însanên xerîb ji dûr hatine bana mağdûrin ya yani ez vê mînak bidim pe min gavatî jî got gotim xîzan bûn û bi rastî jî ji dema em diçûn dadgehê jî malbat nikarbû bahtana ez tenê diçûm ez vê jî bêjim dema ez diçûm jî gelek cara pareyên zeran heqê riya min dida yanî em di rewşekî wisa de bûn lê dewletê re me digot ne ku me nedigot ber ku mesela me digot Erdogan bi xwe derketiye serokê dewletê serokê dibêje kî ez vê bûyerê qebûl nakim lê tiş parlamenterê ware dibêjî tiş saziyê ware dibêjî weke mîne ku her kesî xwe kar kir weke mîne ku bêjin em tiştekî bikin nîne û yanî di wir de ahlaq nîn bû di wir de yanî dozgerê li wê derkê jî wisa bûn dadgehê li wê derkê jî wisa bûn dadger jî wisa bûn yanî ne ji bo ku bi rastî jî li Tirkiye edaletek pêk were mehkeme hebû mehkemak vebûye dosyak vebûye em vê dosyayê çawa karin bigirin em çawa karin polîsan ji vê ya beraat bikin em çawa karin polîsa yani zaten polîs ji dadgeha yani ji bo îfadê hatin Eskişehir û ji wê pêv nema kesî wadî yani nehatine mehkemê jî û li hemberî ku mehkemê ew dixwestin yani dibên amade bin nedatin mazaret nîşan didan devletê çi zarar yani eger mehkeme ew polîs ceza bikirana devletê çi zarar dikir li gorî min dewletê zarar nedikir wekû hûn dizanin 2002 dema kepe hat serkar bi hêviya ku têkeve Yekîtiya Ewropa bi plansaziyekî wisa ku millet ew hilbijart û anîn serkar ji ber ku gelê Tirkiye jî bi rastî dî ji hem di hêla aborî hem di hêla şer de hatibû ber xetimandinekî û dixwestî de gavekî nû yanî ber bi Ewropa ve bimeşe lê werxuya bû ku polîs li wir ceza bixwarana dibû mînakek ku van qetlîamên ku li Kurdistanên kirine ku doz ve binya da ê ku pêşa rojê bikin çunkî piştî bûyera rehmetî û Ûğur de jî gelek bûyer hatin kirin gelek infaz hatin kirin yanî ez ne şaşim heya 2020 bû nêzîka 400 zarokî hat qetil kirin yani ne hejmarekî hindike îja ji ber wê eger ku biryara Ûğur û ew polîs batana cezakirinê wekî emsal ama di rastiyê de edalet pêk dihat ji ber ku me di dadgehê jî de digot me digot em naxwazin bibin dadgeha mafên mirova biraz Tirkiye edalet pêk were bire Tirkiye ew ceza bike bila wexta ku ev ceza bixwin pêşiya kuştina zaroka pêşiya qetilkirina însanên sivîl were girtin lê dadgehê biryarekî wisa neda mixabin û berova jî wekî xelatekî ku bide polîsa û beraat kirin yani di dawiyê de dosya çû berdestê dadgeha mafê mirovan ya Ewropayê li wê derê encam derket meseleya maddî ket dewrê veya we çawa pêşwazî kir yani wextê ku zorê dan ser dewleta Tirkiye ji bo tazmînat bide we
هلوسته مالباتê çi wa bû wê demê؟ Yani bêgumanha cihêlekê ve dewleta Tirkiye hat cezakirin û di diraya giştî de hat ispatkirin ku Uğur û bavê xwe ew îddiaya ku dewleta Tirkiye avê tu bi ortê ku ev terorîstin ew hat pûçkirin û dewlet hat mehkûmkirin. Li jêlekê de em xemgîn bûn kesê ku ev bûyer pêk anîn yani ew çar polîsana ya da ê ku di vê biryarê de cî girtine ew nehatin cezakirin. Yani evê jî dilê me êşand tenê mesele ne maddî bû. Yani li gorî wê demê tiştê ku maddiyeta li dewletê jî birîn ne perakî pir mezin bû 140,000 euro bû ew jî sê kes em wek dawecî hebûn ez û dayika xwe û jimbira xwe bûn ji xwe 115,000 li ser navê jimbira min û 5,000 li ser navê min wekî bira ku nirxandibûn û 20,000 jî ser navê rehmetiya dayika min ew jî ji bo ku Ca Ehmed e hatibûn nirxandin û cezakî wisa dabûn Tirkiye. Yani evêya me got dibe ku hêlekî de temam wa û ceza kirin ama jêlekê ve de encam deyê ku ev bûye kirin bê ceza man. Yani dewlet berpirsiyarê wan e wisa ma dewlet qanûna xwe pêk nanî hûn wan ceza dikin li gorî ku dewletekî eger demokrasî lê hebûna edalet lê hebûna gerek li gorî vê biryarê li nav xwe bizîviriyana ew kesên ku ev bûyerpêyekanî bûne bigota em vana dibe ceza bikin. Lê mixabin ew tê nebû yani. Basa diya xwe kir diya te kengê wefat kir kîjan salê de çend sal piştî wê bûyerî? 25 Hezîrana 2017 wefat kir. Çawa hîs kir wê çawa pêşwazî kir vê cinayetê rewşa wê çawa bû? ji xwe û qet qebûl nedikir yani digo ez dixwazim kesên ku ev bûyerkirine werin cezakirin yani polîs an wekî em bêjin waliyê Mêrdînê ew daxuyanî dabû em pêşiya bûn heta bi tiştekî wekî li di dawetekê de govendê digerînin nûçegihan derin balê dibêj de eva li Qoserê bûyerek çi wê bê hêrêzanin du terorîst hatine kuştin. Yani ew kes hatin xelatkirin yani kesê ku divê bûyerê digirtin eger AKP bixwestana evana ceza bikirane karibûn ceza bikirane yani walî şandin navendê rutba wî bilindtin kirin qaymakam rutba wî bilindtin kirin ev polîsên ku ev bûyer pêkanîn kişandin rutbê wan bilindtin kirin ev hinkî em ê şandin lê yani tiştê ku em vê dawiyê pê yani asda em bêjin ji mirinê gerek mero dilê mero pêbêje gerek mero nekê xweş be lê jêlekê ve ku kesên qatil ku cezayê xwe dibînin mero kêfxweş dibe yani ew kesên ku bera rehmetî û Uğur bi xwe dabû ew 2015 û 16 bû dema û darbeya ku xwebxweyî nav xwe çêkirin li Stenbolê ew polîs hate qetil kirin yani hate kuştin ew jî di medya Tirkî de derket me fêm kir ku navê xwe jî guhertine mesela navê wî demê ya Şefetîna Çiq sêz bû navê xwe kiribû Serdar Gökbayrak. Hûn çawa pê derdikin û çawa zanin ew e? Ji ber ku ragihandina Tirkiye weşkere kir. Yani gotin Serdar Gökbayrak polîsekî di vê darbê de jiyana xwe ji dest daye û dûre derket got ew kesên ku dibûyere Uğur Qaymaz de cî girtiye û navê wî ev e lê navê xwe guhertiye bi wê bûyerê me fêm kir van polîsana navê xwe jî guhertine û bi a ku em ê şandin ji şaredariya Qocaeliyê li ser navê wî kesî pirak çêkir û navê wî kesî lêkiriye yani kesekî qatil li gel li xwe wekî qehremanekî didin xandin. Niha tamam tiştekî de ji te dipirsim meseleyê kenekî siyasî ye niha em divê bûyerê de em dibînin ku lehengên me li ber çavê dewleta Tirkiye yan jî li ber çavê civaka Tirkiye ku wisa hatiye perwerdekirin lehengên me li ber çavê wan terorîst rast e yani biçûk û meznê me kesên ku em weke terorîst qatil ku jêr dibînin li ber çavê wan leheng in rast em
ارتشا كنت خازم بيجم جالية جواكي و سياسي و اخلاقي و اتيك و ام دو جواكي جهاب پر دور خويا دكم انا هاجي بيواجو هي ام مجبورن كتنا ناوي باشه جي تو چه واد بینی تو چه واد نیری وی روشه یعنی امی کاری بین به هفرا بجین که کراشد يعني نكون بهفرا بجين بيقومان دي تشرچوا كون بهفرا بحرمت بن جيانكي آزاد وديمقراطيك كون بنافدكن وجيانكي بعدالت بوكاوي به يعني تجمرة بيجي بفي ذهنيتين فاشيزانا رامي تشوا جيانكي درباس كنا وتشتكي دنا بيقومان لتركي وطايبت ملت تركي فاشيزان كود دوفان كسانا دبير راستيه ببينه نهام باكوري كردستاني وکی ملت ام ارکا خو پکتینن جوکا ما هر دره پولیتیک دبه جوکا ما هر دره ذهنیت کی دموکراتیک ذهنیت کی ما فهم رو که وسری ماذا پروبلم تنه ماذا پروبلم نینه د دولت ترکیه د خو پروبلم های یعنی د ملت ترکیه د پروبلم های ام چوب کن چوب افراستی های هنه کی یک وام ملت درد خپش ریوبری وی ولاتینه يعني اگر ذهنیت ریوبری وی ولاتی ننگو هرتن ذهنیت کی دموکراتیک د سری خود آوا نکن جخواف پرسکریکا که همه بیجن نیرو پرسکریکا کرد یا دا لترکیه آشتی و دموکراسی وکوی پیکوره نممکنه يعني جواکان ده گوهرتنا ذهنیت یا هری زحمت ده و لترکیه جی دی اف جواک وی ذهنیتی خود بگوهره ها ام وقت کرد امی هرن وان بگوهرینن ان اوید ناف خدا گوهرتن و گوهرتنه ده چیکن لگوری منم يعني وقت کرد وکم ملتا که ام حیانها بندست به دولت لچار دولت هاتنا پارکرن و دهیلا پولیتیک بوینه و خواه رخصتن بوینه و دهیلا خواه هفگرتنه ده روشلات ناوین ده ملت هری برخصتن کری که ام تین دیتن اوه کاره ببوا که بنگه که الهامه که شفا ملتی درجی يعني اوجي كارن ما ميناك شخور بقرن وبقهرن برينها ميناك ام بجنسي بينجي سال بري بچاوكي دلمت نرتن بچاوكي كولتي بچاوكي كسي پاشكتي بچاوكي كسين جهل نزان نمت نرتن كالكي ما بابيرن ما ديو باوه ما بوي چاوي الواد نرتن يعني وان كسانا وان دولتانا لإيرو يعني از ميناك بدم هم دواره چانده هم دواره زمانده هم دواره همو بشن جیانه ده ملت کرد خدای اثبات کرن دولتاوی تنجی ریوبریه کیوی فرمی تنبجی خود ده مشاندن و پیشنگیتیا دموکراسی در روشلات ناوین ده دکه کسین که واد بینن وکوان دولتان جه الهام دگرن هنه لی افکیمن gerek weki kesin minakem bejin demokratên Türk çepkirên Türk saziyên demokratîkê nav civaka Tirkiyeyê bi milletê Tirkiye danûstandinê wan hebin. Milletê Tirkiye bidin guhertin. Rêveberiye kesên di parlamento de cî digirin çi partiya hikûmeta çi yê muhalîf hene. Gerek ev zihniyeta demokrat mes minakem bidin CHP îro biryara ku girtiye ka tê çawa şîrove bikî yanî ام دبیم بلا خوین بسکنه دبی گوتنه کی فیلوزوفکی یعنی ششم باشناوی نای بیرامن دبی آشتی هری خراب شر هری دجوار باشتره یعنی د پیواژه کی د خوین نای رجاندن تچاو بریار دی تر بنا از نارم امرالی و هدیتنا تولی نابم یعنی از وی بجم بگومان گریلاین کردستان جبو گلی کرد گلگی گرینگه ده متینگه که لکوسره ده من آنی بو زمان هر گریلایه که کو جیانا خوش دست بده نوکی بدن جناب مباد قطع عینی دمی زانه بوینا خواه کوی پیشروج تخستا خزمتا ویجوا که جیب خورده به یعنی دبی مرو باش بزانه به هر یکی کو دنام مده حاطبه پروردگیری و خوفناس کرده خوازانه کرده که جیانا خوش دست ده ریبره کی جواکی دیچه نه ده ترکیه دل گوری من ریبره جواکی یک وی جواکی بدن گوهرتن که من برواجوی یک وی جواکی چواد هیلا فاشیزان ده حار بکن کور بکن لهمبری کرده
بکار بینن و برجواندی خوی شخصی سر ناو دولت دببن هنه ایرو هم ترکیت بینن که کسین در دور حکومت هم بگرن مسئله درج کرداجی بردم کرداجی بدن کیلکی که کردستان باکورجی هم بدن کیلکی که ده ترکیه ده بخواده نجبو که ترکیه کی باش و پیش ده هر کارو خبات دکن برواجه وکه گوتنه کی وان هیا به ترکیه به دولتن مال دنیز یمین کریز وکیل به دولت مال دولت بحر نخوا احمقه بچاوه کی وصاله نر و کی چیز جوی قد بکه و خواه زنگین بکه خواه سرنگابه یعنی مادی و مانوی ده هر دو هیلانده به نزیکاتیه کوسا نزیکی ویدرید بگو من نزیکاتیه به فکره به ولاد پیش ناکوه یعنی دموکراسی جی پیش ناکوه و سیستما کد خوازن ام دو خوازن دور آوا بکجی ویل کلمه بقلبه یعنی پیشما استنگیه نه اول راشد از پر سپاس کمش بو تبلیغونته من پر زیدش کردیت حس کرد کردیه کوسا شفاف زلال هرگبار از بیشم قیت دمکی دریج روزنامه‌وانی کردید آزادی ولات تو خبرتینه وسا راست هم دینداری آزادی ولات یعنی کردیا خوشی از وی بیشم ما مسلم آزادی ولاته جبروی و جبر کو دم بلکه نافکار سیاسی دجی اختام جی خو کرد به ترکی از نداخویم هر گاوی داخویانی چاپمنی بین بشتر بوینا تلویزیونم به آنم بیشن کارو خباتین کنگرابن از به کردی داخلیم شخص بر زمان این کردی لمردین سه دوز من هاتم وکرن اجبر که دو کنگری ده از به کردی داخلیم صرف جبر کردیا من دوز ماد وکرن اجبر وید بدنی کارو خباتین زمان این کرمانجانی اوه گوته کی وچه یا آزادی ولات بو زمان ته هبونه ته اگر تو زمان خوام داری که هبونه ته جوان داده راسته اجی روزنامه‌وانی وی سردمه یعنی ام سال هفدانه وی دمی راسته آنها کارو خباتت چنه تو چرا مشغولی؟ نعم بألمانيا ما کارو خبات جواك خبردان لكن از باجار سنم سرک مجلسی نه و ام لورجی کارو خبات خوی مجلسی بردوام دکن بگو من دما از نواتم وی باجاری من افرق کرد تاخید دبستانی کی کردی پیوستی پیه بود من سرلیدان مدیریت پروردهی دا گوته سه دبستان ده وی باجاری ده هنه تکاری زاروک خوب شینیور محاول دا زاروک ببم وی داری مدیکو جمر دوره یعنی در فتا دیو باف کو هم هر گاوی بچنوی دبستانی و وگرنو بساعتا یعنی 4-5 ساعت دمامه ده کرد نه پیکان بو رابو مگو از جوی بهترم دخوازن ده تاخیده به یادا جیکو زاروک لی دخوینن ده دبستان آلمان ده املور کارو خباته کی بدن مشاندن راستی من هنه کی امزه کن کرن دناو ملت می کرده 4 پرچه کردستان جی ده تاخامه ده جیان دکن و ملت می جی بگرماهی نیزیک بو امزه دان و نها دبستان آلمان ده ما ده باجاره می ده 4 دبستان و بون جغانی ویزی در دوره مجده بیشتر نزدیک 4 دبستانی دیجی و بون هولدانه کی مهیم زمان کردی دوان دراده پیش بخن عینی دمه د کوملیج ده وکی روزا یکشنبه درزا کردی تیدا این شغل 20 خواندوانان جیل کوملی پرورده بینیم بگمان ترین زمان یا تنبور سه گروه تنبوری نه گروه گوونده هم آماده دکن وان گروهانا کل کوملیجی پرورده خواه ببینین کارو خباتی وی رنگی دوام دکن لی اساس از خوازم جملت می اروپا رو بیجم یعنی هم روبریه می کوملان هم جی گلیم نه حوجی هم کس لبندی کسکی هم بریاره کی آنجور و جزیر و تشتک وره هم لبندی بسکنن هم بخواجی کارنته که ناف هولدانه که دهیلا زمان ده باجار این خواده که اگر دبستان دولت که عملی جیان دکن پولا زمان کردی تنه به امکارم وکن او در فتحه دا اروپا ده زبر که دا اروپا ده اف هیه اگر ت زمان خودی در نکوی زارو که کلیور مزن ببین کردی خوش بیر دکه زمان خوی کرمانجیش بیر دکه و به زمان از وی بیجم
دما زاروکامت چو بخچه زاروکان دکتره کی جمرت شته گو نماله چه زمانی داخبن مگام به کرمانجی داخبن گو بره به زمان دایکا خو باخبن جبر کو هر دبستان آلمان کو به زمان دایکا خو نزانه به جسدی سی او وین کماسی اکتهبه لیزارو که کو به زمان دایکا خو زانبم بخوینن باخبن بنفسینن سدی سد دبستان ده جب خو باورن سرکفتینه دبو کد هلا پسیکولوژیک ده جه اف زاروک دبستان دناف اولی خود کم نمینن پیشتی زمان دایکا خو بری همو زمانان زانبن بروی اف گرینگ راسته مفرق کرد که بتره پر مجار هنه ام دکارن سر صحبت بکن برنامه تایبت چه بکن مسئله می جواکی هنه لألمانیا تجربه یا سیاسی هی تجباکور کردستان آنیه نهاجی تو نو خواتین اکتیف تایی مثلا پرورده کردی هی جواکا مه لأوروپای دکیجان حالی دایه اسیمیلاسیون یعنی جو اوتو اسیمیلاسیون پرتشت هنه مسئله دپرسیون نو مالباتان ده تنیبون پرتش هنه مفرق کرد بتره مرود کاره برنامه چه بکی اگر تو قبول بکی دم به دم اموسا صحبت بدن دست بکنه و جبو جواکا مجی پر باش به پرسکرکنینه یعنی هم جد خوازن دوی وارد جواکا خواه آگادار بکنو ام داخواز کن جواکا ما دسته هفدو بگره کاره به هفره یعنی نل بیجه ده من هول داو چه نبو یعنی هیوی نشکی بلا هیوی هوه جارک چه نبو جارات دو چه نبو جارات سسیه ام انجام دگرن دما هیویا مرو خورد به همه انجام بگرن اما دما هیویا مرو تونه به همه انجام جینا گرن جارک هیویا مشکست وزنم دما ذات میناک از بجم ذاتم تخاک وانا لیج جیان دکم هوالی ما بون ریوری ما بون تو هوال مسد امزا کم کریو دولت نادمه و یا مگو درج دولت بردن درج و امزاج بردن و بری چکری ایشم جینه کانه هم وانا امزا بکن کرد دگو تا انجام ناگری ایجا دوره من انجام کرد به کاری که پیروز کریش با من یا کاری ور نکریم کاری خو کریم مش بازار که خوش کری هونج جفید گرن لی هر کس بلا بکه طبعا از میناک بدم نهال تاقق ما یا السنه دبستانك بري هاتيه فكرن هلا اي برك جرد بيجن تايبت بكاتي مي كردن زيدي كردمي باكور كردمي روجاوا گلكيل ورجيان دكن پروژه مدیریت دبستان گوتیا خواندوان که من اگر کو خواندوان که بنمی دبستان بگرن یعنی بانگوازیام جوا مالبات هره دبستان کو خاطنه وکرن جی تجربکن جبر کو ام حیات دبستان که وتکن 2 سال 3 سال دم دگره لی دبستان گرتن پر حسانه خواندوان نه چوی وره گرتن جبر بیدار مالبات مزاره که خب بن لوان در قید بکن و دبستان جی تجربکن تو بحثا دبستان لأسنت کی راست دبستان 4 دبستان هنه دبستان یک جنا بالمانیت به شولامت یعنی خبر شاندی گوتی خواندوانی 5 کسن اگر خواندوان لی زیده نبن امی بگرن جبوا مالباتی ورجام جد بجن زارو که خب ببن لوی دبستان قید بکن جبوا کو دبستان نیگرتن بانگا تگیش جی خو هیویدارم حوالین ما گیج اسن الما گودارت کن اگر مالبات من زاروکی وان هبش خو زاروکی خو ببن قید بکن اگر زاروکی وتنه بنجی خبر بدن وان مالباتان بلا بچن قید بکن ما براستی ماجی خباتك ورد دامشاندن يعني هم هفسروكا ما هم حوالين مي يعني يكون د فکر د وکاو نه فکرن جلی هم کردن زمان جبو ما یک چند جبو ما یک به هفدور ما گام دوی تاقی که هم پیکاته خوی ازیدی جباشوری کردستانی نه همه روجاوای کردستانی و هم جو که باکوری کردستانی هم به هفدور کار و خوابات کی بمشین دا کم مالبات اور ما گهدار بکن و وکی لجنه کی جمدایا وکرن ما گوتارن لوی در کی کار و خوابات بکن و مالبات شیار بکن لیبلی به یکی دو ناب بهار از وید خوازم بجم دبی هر کس خود تبلی بکه هر کس کار به هر کس هزاوی چه به خود تبلی بکه و چه همه گلک تشتن ارینی و دهیل زمان و هیل چانده دل اروپایی همه بدن رو نشتان نزبه ورد کن راسته نه مسئله ملت می روجاوایی ای باشوری از هشی میچو سال نودیش برکو اجی کتبون نوا فعالیتی که سال نودی متن باکوری بون پرانی جی پازارجق البستان ای مراشی بون جنا طبی هنک
سوسیولوژیا و گوهریه آوروپا کردا روجاوایی هنه باشوری هنه روشلاتی هنه همی هاتن عینی باجری بجیبونه حوالی رشاد قایماز مالاتی آوا هر بیش بو تبلی بونته از هیویت کم دمکی کندن دیسه به هر بکنم تکیلم برنامه نوچیب صاحب سپاس از خوازم وی بیجم هریداوی یعنی لسر وی گوتناته نها دولت آنم کرنه 4 پرچه هر پرچه کیجی ام دهیلا زمان و هیلا چانده دهنه کی شف دور کتنه او حقیقت ما هيا اینکه باندوری و دولت از سرسری ما لید اروپا ده نو سایه ام 4 پرچه کردستان ده باجاره کی ده جیان دکن و ام کارن تکلیه خوی چانده یه زمان یه جوا که به هفره گره بدن دا که ام هفدو قبول بکن ام هفدو دحف ندن جبر که پر راحت لورد بینه فج باکوره فج روجاوایه فج باشوره ام واتشتاج بکن نا خوراکن یکی تیه خوی نتویل ویدر که چکن از باور دکم او باندوری لسر کردستان انجی بکه او پولیتقای کل کردستان یا پشافتن سر مهات مشاندن ام دا اروپا دا وگلین 4 پرچه کردستان ام لور بشکینن اوی سرکفتنا هری مزن بجبومه سپاس کنم تجیوش بو وی برنامه کو اف در فت دامه و جبو تماشاوان آنجی ام سلاوی خود بیجن گلک سپاس کم هر هبی رشاد کایماز بمرابو هوانو اجی خاطر جو بخوازم گلک سپاس کم جبو هبونا و جبر علاقه و جبو وی کاناله هوالی نخ بیه نامزد ایدی بیه اندام yani her çibe ne meseleye malawi avaş bu endameti vekidin seyduna Hacı Akbağa Ali Karijmera şandiye gelek spaskımca bu ve pişkiriye ve her heben ez xatir jwet xwazim dem baş slav reis